Bon dia insira hotu na bena jus hadomi. Imi dia kala, spera imi hotu dia. Agora dadaun, hamutuk faliho hau bim febi, I haunya belun bing adasa. Bon dia bing adasa dia kala. Bon dia bim febi, bon dia mos balin sira. Graças bama Roma kau dia. Bin febi dia kala. Graças bama Roma kau mos dia. Brigada. Alin sira, hane sampai bain durante minuto tolunulu nilaran, ame se hamaluk alin sira iha dader samfura kidane, iha programa de genio bot husi Biblia. Hane sampai bain alin sira, molo kita continue teni historia, ita saya hanoim fila fali ba historia semana kotuk niang, nomos versículo de cor na bema kita aprende ona iha semana kotuk. Binga dasa saya hanoim teni historia semana kotuk alai. Sim, bim febi, bingadasa si hanoin. Semana kotuk, itarona katak, Jesus hirus makas e masira, tambah halo maromak ne templo sai hanesan mercado. Tirolos templo makfatin santo, fatin hodi halo sacrificio ramba kasusala. Los, alin sira si hanoin kalai, banghira Jesus hare buat sirane, Jesus halo saida. Jesus dudu meja kasir baku fila, osang hotu na mukari. Depois Jesus halo rota ida iduni saya ni mal sira husi templo ne. Entaun bim febi, idane halo ema hirus, husu atu Jesus hatu de evidência katak, tebes duni, Jesus makair fating idane. Entaun, Jesus hatan saida basira ni lefane. Jesus dehan. Halo rahun templo idane, I halo rontolo ni laran hau sehari fila fali. Binga dasa atene dia fuan, saide mak halo sira confusão hotu? Sim, dala rumah alin sira mos confusão. Tamba, han tempo tinan hat nulor esinen, hodi hari templo ne. Mai be, Jesus satu hari fila fali ia loron tolo ni laran det. Sim, mai be momento jus koliane. Jesus nia maksud laos kona ba templo na behari husi fatuk. Tamba templo na behari husi fatuk laos maromak ni fatin tang ona. Los duni, Jesus mak maromak ni fating spesial. Ni isin mak maromak ni templo santo. Ni ran mak seiselu eman ni sala. Ida ne novidade dia ba ita hoto. Tamba ita bele bahia Jesus na be ita ni templo hodi hasoru malu direita homa romak. Li husi Jesus ita hetam perdaun, I salvação husi sala. Mas bem halorong na bala iha ema ida mak compreende. Sim, mas be iha momento ne ba, iha ema ida hanoin katak nia compreende Jesus ni lefuan. Alisira acompanha na fatin nia programa radu ne hodi ronatan, kona ba nia iha história tu irmai. Bim febi, itamos iha versículo de cor semana kotuk nian. Los kalai? Los, ita ni versículo de cor semana kotuk nian foti husi evangelho João. Yefuan sira nebita de cor, Jesus mak hatete.
Mai tedekor hamutuk? Ida rua tolu. João capítulo rua versículo sanulu resinsia. Jesus hatan basira. Halorahon templo idene. Ihaloron tolu nilaran hause hari filafale. Dalai datan João capítulo rua versículo sanulu resinsia. Jesus hatan basira. Halorahon templo idene. Ihaloron tolu nilaran hause hari filafale. Dia kalinsira, mol kita continua iteni historia yang loron, binga ada satu husu ba alinsira. Tu alinsira ni hanoin, unsa atu ita bele tama balalehan bamaromak ni reino. Binga dasa ema barak hanoing hodi tama balalehan tengki badinas ba igreja. Tengki halo bodiak ba ema hotu. Ida nemos to ona hodi bele lori ema tama ba ihalalehan ka maromak ni reino. Sim, bin Febe, hamus rona ema barak hanoing halo hahalok diak date mos to ona hodi ema bele tama balalehan. Iha jejusnya tempo, ema Israel hanoin saida kona ba unsa ema bele tama ba maromak ni reino. Bin Febe, ema Israel hanoin sira tama ona ba maromak ni reino. Tamba sira iha ona templo. Sira bele halo sakrifisuran basiri ni sala iha templo. Hetam perdaun husi maromak. Los, mai be, historis mana kotuk, ita rona husi Jesus katak templo na behawe husi fatuk, sei rahon, i Jesus hesai siranya templo. Então, templo na behawe husi fatuk la o sinal ide kona ba maromak ni reino. Los duni, nomos, ema Israel sira hanoin sira sayona maromak ni povo, tamba sira mores husi Abraun ni gerasaun. Binga dasa, ida ne los kasala. Ia historia hin loron, ita serona Jesus dehan saida konaba, uisa ema bele tama ba maromak ni reino. Mai teron hamutuk. Parte sanulu resin hitu. Jesus hatudu maromak ni reino. Kalan ida, bain hira ema hotu toba dukur ona, mane ida lauhela iha dalan ba Jerusalem. Mane ne nara Nikodemus. Ohare nia kalai. Nia ema ida husi grupu nai ulun sira ne begosta Jesus. Mai be, nia mos hanoin katak Jesus mak hanoin sala. Nia hatene saida mak Jesus halo tiona iha templu. Nia atu fo hanoin fali ba Jesus katak, templo makfatin importanti ba maromak ni reino. Ikus mai, nia hetan uma nebe Jesus hela ba. Jesus ho Nikodemus tur ho di kolia. Nikodemus hahu kolia. Ami hatene katak ita bot mesri ida mai husi maromak. Tambala iha ema ida bele halo sinal sira nebe ita bot halo ona, se maromak laha mutuk honia. Jesus hatan. La iha ema ida bele hare maromak ni reino, seniala moris filafali. Nikodemus hak fodak. O insa ema ida nebe katua sona bele moris fali. Nia bele tama bani ina ni kabun laran badala rua atau moris fali ka? Depois, Jesus hatete ba Nikodemus katak. La iha ema ida bele tama ba maromak ni reino, seniala moris filafali. Nikodemus lah comprende. Nikodemus la bele hare maromak ni reino, seniala moris fali ka? Mai be, nia bele hare ona templo. Ne sinal ba maromak ni reino. Los kalai. Nia la bele tama ba maromak ni reino, senia la moris fali ka? Mai be, nia Abraun ni gerasaun. Ne sinal katak nia tama ona maromak ni reino, ban hira nia moris mai. Los kalai. Jesus hatudu buat tidak husi maromak ni livro santo, kona ba maromak ni espiritu ne belori moris phone. Nia koko ajuda Nikodemus atau comprende. Jesus explica katak Nikodemus sidak moris fali ho ditama ba maromak ni reino. Maromak ni reino tengki moris iha nia laran.
Mai be, tristi atu hatete. Nikodemus, mestri ida kona ba maromak ni livro santo, sidau komprende. Ia kalang na kukune, nia sai fali baliur ho confusaun. Mai be, ema balu se komprende. Balu se la presija tempo kleur atu fiar katak, Jesus ne maromak makharuka. Balu si komprende kedas i moris fali. Binga dasa. Kalang ne, Nikodemus babuka Jesus. Tambah tu fohanoim fali ba Jesus katak templo makfating importante ba maromak ni reino. Los kalai. Ne los Bim Febi. Ni hanoin, ni tama ona maromak ni reino, tambah iha ona templo. Mai be, Jesus hatan fali holifun ne be halo Nikodemus hak foda. Dalam rumah, alin siramu sak fodak, rona Jesus nilifun ne. Imi si hanoin galai. Jesus dehan saida alin sira. Jesus dehan? La iha ema ida bele hare maromak ni reino, senia la moris fila fali. Wow, entau Bim Febi, ne signifika laos lihusi itani halok diak makita bele tama balalehan ka maromak ni reino, hanesan ema barak hanoin iha itani komunidade. Los. Jesus hanoring katak dar ema, saida makita bele hal la bele fodalam ba maromak ni reino. Liu tani dane, lihusi templo na be halo husi fatuk i sacrificio animal mos la bele. Entau Jesus ni lefuan halo Nikodemus hak fodak. Sim. Moris husi Abraão ni geração mos la to ho di bele tama ba maromak ni reino. Sim, Jesus dehan ita tengki moris filafali. Ita hotu bangira rona lefuan ne hanesan Nikodemus. Hanuin oinsa ita bele moris fali. Los. Ita mos dalam rumah hanoin. Ha? Hau tengki tama fali bahau ni inang ni kabun narang ka? Ne oinsa. Los duni, entau ita tengki sai bebe filafali los kalai? Ne bele kalai. Ne impossível binga dasa. Hau la bele imagina ida ne. Então Jesus ni lefon significa saída. Sorti, Jesus explica tan ba Nikodemus iba ita hotu nebele ni lefuan. Jesus explica katak ni kolia konaba moris phone nebe ita tengki hetan husi maromak ni spiritu. Bim Febi sehanoin saida mak maromak promete ba povo Israel li husi profeta Ezekiel iha tempo uluk. Sim, hau se hanoin. Maromak promete katak nia se harifa di templo phone i fofuan phone nebe mamar iha karak halo tuir maromak ni hakarak. Los duni Bim Febi, semana kotuk ita rona ona katak maromak se cumpri ni promesa konaba templo phone tambah Jesus se sai maromak ni templo bani povo. Agora ita rona husi Jesus katak maromak se cumpri ni promesa konaba fofuan phone li husi ni Espiritu Santo. Lius Espiritu Santo ita bele moris fali o di bele halotuir maromak ni hakara. Wah, entang ida ne furak tebes binga dasa. Também darona na bebê katak maromak ni povo Israel. Sira la para kontra maromak ni Yefuan. Ihala sala. Ita masanesan benghira ita hareba ita ni anrasik. Mai be benghira maromak fofuan phone i moris phone ba ema li husi Espiritu Santo. Ita bele husik sala i moris tuir maromak ni hakarak. Sim, Bim Febi. Ida ne novidade diak tebes baita hoto. Entau Bim Febi hare. Maromak ni reinu lawas hari husi saida mak ema bele hare. Hanesan ema ni hahalok. Templo ka linya familia mabe husi saida mak acontece iha ema ni laran. Los binga dasa. Ida ne furak tebes. Hama sakarak moris fali li husi Espiritu Santo i hola parte iha maromak ni reinu. Hama sakarak Bim Febi. Espera katak alin siramo sakarak.
Alinsira acompanha na fatin programa de desenho bot onde aprende tan konaba maromak ni reino. E o insa maromak cumpre nia promessa lihusi Jesus. Alinsira, hanesem bebain ita ia versículo de cor cada semana. Ohe loron ita nia versículo de cor foti husina bebin febi. Ita nia versículo de cor ohe inian foti husi evangelho João. Ye fuan sirana bita tu de cor ohen loron, Jesus makhatete. Bim febi sele uluk, binga dasa yalin sira he uma, bele temi tuir. João, capítulo tolu, versículo tolu. Jesus dehan. Tebes duni, hau hatete bao. Se ema ida la moris filafali, nia la bele hare maromak ni reino. Dalai datan, João, capítulo tolu, versículo tolu. Jesus dehan. Tebes duni, hau hatete bao. Se ema ida la moris filafali, nia la bele hare maromak ni reino. Alinsira, maita halorasaun. Ami agradece baita bot ni spiritu ne befomoris phone. Tulun ami ho de bela tama baita bot ni reino lihusi moris filafali. Ba ami ne la bele ne be baita bot hotu bele. Amém. Dia Alinsira, mau continue tani programa ita sebarona música ida. Jesus, aula koisai hane sanulu, afon na Jesus, tamai haoni afuan, watotu makiha hauni alaran, precisa atumu danai, tambah buat tu makiha hauni alaran, precisa liutanita, afon na Jesus, aula koisai hane sanulu, afon na Jesus, tamai haoni afua, watotu makiha hauni alaran, precisa atumu danai, hamba buato tumakia hauni alaran, precisa liutanita, precisa liutanita, precisa liutanita. Espera, Alinsira senafati na acompanha programa ne. Agora hamutuk fale ho ita. Hau ne kolega mana Carol, husi Amerika. Bom dia mana Carol. Good morning, Bin Hadassah. How are you today? How dia, mana Carol dia kalai. Oh, great, thanks. And I'm glad to be here with you. Mana Carol se hanoin kalai. Semana kotuk ita aprende kona ba onsa Jesus hirus bangiran nia ba iha templo. Ini hatete basira katak sira bele harahun templo ne. Inia sehari filafali iha loron tolo. Yes,
And we learned how to say, Jesus restores God's place. Sim, ita aprende frase Jesus harifali maromak nefatin, ho inglês, Jesus restores God's place. Jesus explica ba emasira katak, nia mak maromak nefatin especial, nia mak fatin idane, povo precisa ba, ho dihasor malo ho maromak. Mai be ema barak mak nafatin la comprende. Agora ita serona tan história idane ho lian tetun i inglês. Ima ita aprende lian inglês ho mana Carol. Part 17. Parte sanulu resin hitu. Jesus reveals God's kingdom. Jesus hatudu maromak ni reino. One night, long after most people were asleep, Kalan ida bangira ema hotu toba dukur ona. a man walked along the streets of Jerusalem. Mane ida lau hela iha dalan iha Jerusalem. The man's name was Nicodemus. Mane ne naran Nicodemus. Do you see him? O hare nia kalai? He was one of the leaders who liked Jesus. Nia ema ida husi grupu nai ulun sira nebe gosta Jesus. But he also thought that Jesus was mistaken. Mai be nia mo sanoin katak Jesus makanoin salah. He knew what Jesus had done in the temple, Nia hatene saida mak Jesus halo tiha ona iha templo. and he wanted to remind Jesus that the temple was an important place in God's kingdom. Nia atu fahanoin fali ba Jesus katak templo mak fatin importante ba maromak ni reino. At last, he found the home where Jesus was staying. Ikus mai nia hetan uma nebe Jesus helaba. Jesus and Nicodemus sat down to talk. Jesus ho Nicodemus tur ho di kwalia. Nicodemus began, Nicodemus hahu kwalia. "We know that you are a teacher come from God. Ami hatene katak itabot mestri ida mahusi maromak. For no one can do these signs that you do unless God is with him." Tamba la iha ema ida bele halo sinal sira nebe itabot halo ona se maromak lahamutuk honia. Jesus replied, Jesus hatan. "Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." La iha ema ida bele hare maromak ni reinu se nia la moris filafali. Nicodemus was surprised. Nicodemus hak fodak. How can a man be born when he is old? Oi sa, ema ida nebe katuas ona bele moris fali? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Nia bele tama ba nia ina nia kabun laran ba dala rua atu moris fali ka? Then Jesus told Nicodemus that no one can enter the kingdom of God unless he is born again. Depois Jesus hatete ba Nicodemus katak la iha ema ida bele tama ba maromak nia reinu se nia la moris filafali. Nicodemus did not understand. Nicodemus la comprende. Couldn't he see the kingdom of God without being born again? Nicodemus la bele hare maromak nia reinu se nia la moris filafali ka? After all, he could see the temple. Mai be nia bele hare ona templo. Wasn't that a sign of God's kingdom? Ne sinal ba maromak nia reinu los kalai? Couldn't he enter the kingdom without being born again? Nia la bele tama ba maromak nia reinu se nia la moris fali ka? After all, he was in Abraham's family line. Mai be nia brau nia jerasaun. Wasn't that a sign that he had already entered the kingdom of God when he was born? Ne sinal katak nia tama ona maromak nia reinu banghira nia moris mai los kalai. Jesus hinted from God's holy book about God's Spirit who brings new life. Jesus hatudu buat ida husi maromak nia livro santo konaba maromak ni spiritu nebe lori moris phone. He tried to help Nicodemus understand.
Nia koko ajuda Nicodemus atu comprende. Jesus explained that Nicodemus had not been born into God's kingdom. Jesus explica katak Nicodemus sedauk moris fali ko ditama bamaromak nia reino. Instead, God's kingdom had to be born in him. Maromak nia reino tengki moris iha nia laran. But, sad to say, Nicodemus, a teacher of God's holy book, did not yet understand. Mai be, tristi atu hatete. Nicodemus, mestri ida konaba maromak nia livro santo, sedau comprende. He went out again into the dark night, confused. Iha kala naku kunne, nia sai fali baliur ko confusão. But some would understand. Mai be, ema balu se comprende. Others would not take so long to believe that Jesus was sent from God. Balu se la precisa tempo cleor atu fiar katak Jesus ne maromak makaruka. Others would see and be born again. Balu se comprende quedas y moris fali. Mana Karol hanuin saida konamba historio heng loron? Wow! I think Jesus' kingdom must be very different from other kingdoms. Sim, Jesus nia reino ne diferente tebes. Iha nasaun ka reino barak, ita hakarak sai sida daun ida husi nasaun ne, ita tengke halutuir lei o insa atu sai sida daun ida ne rasik. O, ita sai sida daun ida li husi moris iha nasaun ida ne. Exemplo, hanesan haunia apa ama ema nasaun Timor Leste ou cidadão Timor Leste e haumos sai cidadão Timor Leste. Yes, exactly. But to enter Jesus' kingdom, we have to have a new kind of life. Nelos, ita hetan moris fon, ne beso maromak ni spiritu det mak bele fo. Turmai, maromak ni reino moris iha ita nyofuan laran. Wow, that must have sounded so strange to people. Los duni, ema barak na fating la comprende saida mag Jesus kwalia. Mai be alinsira se hanoin kalai promesa nebe maromak fo ona ba Ezekiel katak loron ida maromak sehari templo ida I fo fuan baninya povo. Yes, I remember. And last week, Jesus said that he was the new temple. Nelos duni. Agora, iha semana ida ne. Jesus explica katak maromak ni spiritu se fofuan pon bani povo. Iso ida ne maka sai dalan ba maromak ni reino. Wow, this is such an important and wonderful message. Sim, ne mensagem importante ida. Mai be Nicodemus la comprende mensagem dene. Mai be ema seluk si hare I bele hetan moris fon. Bin Hadassah, let's learn some new words today. Mai ta aprende lia fon no inglês. How do you say, God's Spirit gives new life in Tetun? Maromak ni spiritu fo moris fon. Okay, so God's Spirit Maromak ni spiritu gives fo new life. moris fon. Let's say that together in English. God's Spirit gives new life. God's Spirit give new life. God's Spirit gives new life. God's Spirit give new life. God's Spirit gives new life. God's Spirit gives new life. That's great. Okay, let's pray together. Mai tahalorason hamutuk. God, help us to understand that in order to enter and see your kingdom, we have to be born again. We cannot do this on our own, but for you all things are possible. We are thankful for your Holy Spirit that gives us new life. Amen. Amen. Bin Hadassah, I want to hear what happens next in our story.
How masakara katene, saida maka kontese tuirmai. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin afatin fanoin ba Alinsira kainang aman sira na be acompanha del programa da ne kata livro de Genio Bot hus historia biblianien fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Imi be kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefoni hitu walu hat mamuk. Ou imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e Centro Veracruz kai kolidili nia oin. Dia kalin sira itania programa tona nia rohan. Ami se fila fali mai hodi hamalu kalin sira e loron sábado semana oin horas tuku si hobalu to tuku sanulu dadersan e programa de Genio Bot husi Bíblia. Bom fim de semana e maroma fo benção.